Buen día, hermano. No hay nadie, hermano. ¿Cuál, hermano? Cangri. ¿Cuál, hermano? Hola, Buen hermana día, de hermano. Ventila. Buen día. Buen día. Buen día, hermano Edgar. Hola, hermano, buen día. No hay nadie. Buen día. Cosa. No hay nadie. ¿Cuál es ya, hermano? Valeria. Hermanitos, muy buenos días. Buen día, hermano. Buen día, Imaina Buen día, Cariquisanguicha. hermana. Hermanitos, ni Eso, Valeria, le Pues decía, sí, ¿tú pero cantas aquí? cosa, hermanitos, ni cosa, waleja, Walik casancha. Morinque, Walik Waturishavay, Kurmanay. Ari, hermanita, y gracias, Jehová. Sí. ¿Qué es? 7 minutos falta. ¿Lo tienes? Las fotitos, no, hermano. Sonido. Ari. Ahora sí. Ari, hermano. Ya. Pues primero va a ser la del ministerio, ¿no? De la chiquita. La Talita va a ser. Ya. 1, 2, 3, 4 fotos en uno, ¿no ve? Sí, Eso. de la chiquita, sí. Y después el de Pablo. Ya, el último, el que está a los dos. Sí. A ver, 2. Igual, Son 5 3. fotos de Pablo. 5 de Pablo, ¿no, hermano? Sí, pero está a 2. Sí. Listo, hermano. Con eso vamos a reforzar, pues. Ok. Bien. ¿Y qué tal, hermano? ¿Y cómo va la cosa? Hola, hermano Telles. Hermano Edgar, ¿cuál es El hombre más grande de la RTO. Marco, vamos a Estaba bien. Hermano Telles, en puro mate de eucalipto. Sigue cochisenin, sigue patallamos poni. Nada del costado. Imagínate, hermano. Cosa. Imagina que están aquí, hermano Telles. Alilla, Sumaya, que sé. Hermana, Buen día, hermanito. Imaina buen Cariquisancha. día. Valeria, Rancunaré. No hay cups, waleja, hermano. Vale. Ari, hermanito. Calor, Suarimusa, ¿eh?
Ari, temprano mampache calorcito casi. Sincero, kay pipiskunach kali puring yanitas ma parar pangang uning. Mana chale o sinacho entonces. Wasi kuk sepakun, Bronceadits kanganku. Jehová Dios bronceanga casillata ni. Porque wakinkuna bronceachinki pagaspa bronceachikunku. Gratis, ¿no? Ari. Vale, vale, vale. Aria. Hey, Jonathan. Pachimay WhatsApp ni mga. Ano mayas kita Marquito. Creo. No. Mi hermana Evita, buen día. Fíjate. Buen día, hermano. Anay, Buen día, buen día. día. Buen día, hermanita. Bien, la caída. Buen día. Ya. Hermana Marta Fernández, buen día. Walekla chukasangich. Valeria. Sikurni punta. Kai. Hinaga. Hola, Imaynaya Vilma. ¿Cómo Hola, está? Martay. Mayna kachanki Walekla Martita. chukasangich. Ari. Ay, Walekla, Imaynatus pero Walekla. Wale kanachtia. Wale kanachtia. Ari. Martita. Vilma. ¿Debes martucha? Aquí estamos bien. ¿Ustedes cómo están? Aquí estamos. ¿No Cuidándonos han, y bien nomás. Bien, bien, bien. ¿No han enfermado? Oh, cada día, pues. Ay. Pero pasamos los 60, no, los 50 y achichiwa aquí, achichiwa allá, achichiwa, zibita, zibita. Cada día, Pero ¿no? vos los 60 nomás, yo he pasado los 70. Entonces estás peor que yo, pues. ¿O mejor estás? Ah, ya te imaginas. A ver. 71 ya voy a cumplir. Wow. Oh, Martita. ¿Cómo ha pasado los tiempos, no? ¿Cómo ha pasado los tiempos? Mais. Hola. Mais suma jamusca canquiche, hermanos y hermanas, que tacuiniche, ¿no? Otuchacuiniche, sum nesta roarina. Y kunanta, que umayirichi tantacuita, uyarinapa, callarisunche y taquirisunchesta, taqui 64.
64. Kay pantalla enche takirisunche. Tukuy songo takirina. Churapuayko. Munasqa tatayku Jehová qaña babaykiman maykusisqa comunicakamuyku kay paqarinpi imaraykuchus watijmanta qanmanta yachakullasqaykutaq y maytataq kallpachawasqayku kay palabraykiwan Jehová. Chayrayku Espíritu Santuykiwan yanapawaykupuni nuqayku sumaqta hapiqanaykupaq astawanpis umaykuman churanaykupaq Jehová. Kay allin kamachiq niqta kay mikhuna espiritual quwasqaykumanta maytapuni gracias nikuyku y astawanpis kay discursos sumaq wakichisqa kallpachawanaykupa. Jehová tatayku mamanta mañakuyku perdón nikita huchasapa runasqayku. Mañakuykupuni Espíritu Santuykita kay Cotochacuy Sur Quechua sumaq ñawpaqman rinanpaqpuni. Kayta uyariwayku wawayki Jesucristo sutinpi. Amén. May sumaq, entonces, uyarisunche sumaq umayarichita, ya chaypa cuaderno, apuntes, hapinapa, escribinapa, churacuacha. Entonces, uyarisunche, hermanunche, Edgar Claros, pay parlariwasun kay Cotochacuy Cerro Verde. Payta kaymanta parlariwasun. Sirva a Jehová con corazón, gozo. Uyarisqayku hermanoy. Gracias, hermano. Jehová Dios niguita sirvi suma kushisqa sonroan ni hermano. Ari. Ukta pokuita duam nigi saber. Imainatata sapus nigicha richaringicha. Suma kushisqas y yakiwanchu o tal vez mana chay día mana suma tachu chay día pasar paspa chay desanimasqa richariringi kusisqa richariringi chay masca unaytataq chay kusi durasungi desayuno kamalla almuerzo kamalla o diantintachu chay kusikuy ranta durasungi. Jehová Dios nichaja munan que no ganchaja y mapis pasawasungman kusisqayapuni kananchaqtiya. Claro, problemas kanqapuni sapatiya. Pero ahnapis no ganchaja kusisqas kananchaqtiya.
Porque se ha pasado, durante impera se ha pasado a veces ni kunanga, el casancha suneca. Se pega más ya que ya carísimo, pero carísimo. O si no, mana, tal vez triste casancha. Chay uyayachka dikuchikusoncha, man. Dios ni chaja muna, a ver kay pijawarizo, a veces ni Dios ni chaja, kutita ni wancha. Y chay pita hermanos ni, no gachas kikin zuana tía. A ver, imagínate Jehová Dios nicha, paiga ni kushishka Dios nicha. No gachas kikin kan tía ni. Primera Timoteo 1:11, a ver, leeríamos. Primera Timoteo 1:11, niño. Chaya chachera, kusikuinios Dios manta hamon. Mai suma huileikunaman hinata kasan. Nogatata, pirawarga chay suma huileikunata huiganaipa. Kari. Nataka y gallerini pinin. Chaya chachera, kusikuinios Dios manta hamon. Kari. Dios ni chaja no ni kusikuinios Dios ni chaja. Entonces no gachaja, ¿quién cana tiene ni kusikuinios? Paiga munan, no ganchaja, suma kusisca cana tiene, porque paiga kaita ni wancha. Filipenses 4:4 ni wancha. A ver. Filipenses 4:4, kaitinin. Kusikuichekuni, Señor. Uchtawampis ni yaidichekta. Kusikuiche. Y me gusta que Jehová Dios nicha es que kutita ni wancha kusikuiche kuni. Porque uxituyata ni osucha chay tal vez kanita y gonga kanita se usikonga, maka susucha. Pero es que kutiyo eres uchaga chay tenido. Piensaris en su masta. ¿No gancha? Piensa na tía que no gancha kusikuy sunchaga Dios nichasta uyari suncha, ¿sí? Chaira y no gancha nos vi tukuy jato, tukuy días, no achaja kusikuinio canachastien. Más importante, a veces nega, tal vez no achaja, imagínate que tienen el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23, que tienen apacibilidad, bondad, fe, paciencia. Chay tukima no achaja, apenas chastien. Gálatas 5:22 y 23 mil. Espíritu imagina causa junapiri kai imas pogo hina zikupu. Muna kuinio kai, usikuinio kai, son gotia iaitusca kai, pe paciencia yo kai, cuya kuinio kai, hacha kai, nisganta junta kai, yampo son kai. Sahra muna inima mana atipachiku kai ima. Chaikunas contrampega mana ima leipis kai. Jadi mungkin ahna kanan cakap. Más importante ima problema pis ima yaki pis ima champai guna sama soju. Usis kanan dia. Imarai porque no gachaja ya chancha. Problema chasta Dios nicha la duman ya na tawa suncha surai. Así que la kunam. Jadi cara no gachaja a veces ni nicha hi no repata pero ancha ongon. Chaira iguta, mana, trabaja tinicho, mago recito y que juancho. Mana o a quien ginaga no haga causa tinicho. Chaira iguta, mana o a quien ginaga no haga quien vaya tinicho. Mana, hermanos, ni. Ya chanche gina, colega, mana, suma videnta guancha. Mana, suma, kusikuinio, zona está colga su ancho. ¿Sí? Un ejemplo, jabarizum, una carga, asca golgeo, tu cuimayo, pero paicha y tu pima te ruacherra, guasista, tu pimasta, asca golgeo carga, santa painerga, tu cuima ruasaiga, jasimanaca, Ari, a ver, jabarizum, Eclesiastés capítulo 2, 1 y 2, 4 al 8 y el 11, 1 y 2 en el Madrid.
Chanta no gaga son goy pinergani. Kunanga maita kusikusa. Kusi kausaimanta o kusa nispa. Chaypis hasimanakah yatah kasha. Chay pacha nergani asayga son seraya. Ay chay munayninta ruayga hasimanakah ya nispa. 4 al 8 ponemos, ¿sí? Hatucha imasta ruargani wasista. Ruachikorgani, uvas huertasta plantachergani, anchasta, huertasta ima plantachergani. Chaykunamanta imaymana poco isachasta plantargani. Yaku gochasta ruachergani, chaywan plantashka isachasta garpanaypa. Haristata, warmistata, wata runaspa santikorgani, wakin wata runasnita wasipina sikorgani. Pia kuya wargata aska wakasni ovejasni ima. Nogamanta ñawpaj ta Jerusalén pita kunamanta aswan aska. Chantaga pantallargamita aska golgeta oritapis. Pia kuya wargata reyespa aska baloniyuqta puyninku hinallata suyus mantapis. Pia kuya wargata takehkuna, karismanta, warmismanta, tukuy machu sunas songonta kusichin, chaykuna. Warmispis, mana yupayatina tuyakuya wargata. Nogaga tukuymanta patapi kargani. Jerusalén nogamanta aswan ñawpaqta kaqkunamanta nisaga. Chaywanpis yachayga nogallawanpuni karga. Imatachus munasqayta ruwargani. Imaswanchus songoy kusita munarga, chaytapis ruwargani tukuy shinchi trabajasaypi mayta kusikorgani. Chay kusikuyta tukuy trabajasaymanta inkay karga. 11 nin hermanos. Chantaga tukuy imata makisniwan ruwasqasniyta watorgani. Imaynatachus may trabajowan chay imasta ruwasqayta chaytaq karga nopaqa hasimanakaqlla. Wayra hat'iyta munajinalla. Kay pachapi chay ruwasqaywan mana imatapis tarirqanichu. Arima hermanos nin. Entonces, kaypi hermanos nin Salomón rikuchiwanchaq, ari Salomón. Chay runa aswan sabio entero api karga, pero paynin tukuy mata ruwachera, tukuy may holgeo joriyo, tukuy may. Pero paynin kay entero ruwasayga hasimanaka mani papaq sirpekchu. Chaytaner ninchi, chayta paynin mana nimata tarirqanichu. Imatamas kasarqa pay, kusiyta, kusikuyta. Yo Dios me echar civilizarga, pero pay pataga más kusikuy ni cargacho, hermanos míos. Porque paygas guas cosas más casar. ¿Sí? O sea, tarirgata, ascata tarer. Pero con una nogancha, hermanos míos, más que pay que queda ascatacho más casuncha. Y matacho de estancia chayllata más harina, hermanos míos. Ma paginaga chayhina kamaga japasca su mancho. Si no, pagina casunch. Ni sunta mala cosita tarinich kunanga. Ma tiempito y canche. Cancho chayta más canaipa. ¿Sí? Pero kunano manchaja pisiti apuan chayga chaywan kusiskas kakuncha. ¿Sí? Charaigu no manchaja Jehová Dios ni chasta sirvisuncha chayga chay kusichiwas. Ya chancha hina predicación más hincha revisita tarincha ya kusikuy gallarita. Estudié una ya kusikuy nicha aswan atunya. Son chaja ya kallayarin, ¿sí? Kusinicha ya uyanchikara uyanchak kusikukunya. Ari, chayta mona Jehová Dios nicha. Chayra iba a ver jawarishu kay Salmo 100 más aricha, Salmo 100 Quisca versículos de Che, quisca tinta ukuncharishu hermanos. Salmo 100, 1 y 2 nin. Kusikuiwan tata Dios man takirikuicha. Tukuy kay pachapi te akokuna. Kusiwan tata Dios ta sirvicha. Kusi takiwan takikunawan payman gayaykuicha. Cosa hermanos.
Kaypinin hina, imaynatach noganchas japarinchas nin. Alabasta Jehová Dios ninchasta, chaypi rikuchinchas, imaynatach noganchas paita munakunchas, alabanapa. Kaypinin, pisituta tal vez, calmitalla un taquisanchas, nin débiles canchas. Pero sin chiun taquisunchas chayga nin, noganchaja sumas confianza casunchas que vaya a por ejemplo, jabalíes hermanos ni. A ver, Yuyarina, imaynatachus Israel, Egiptumanta ayremusaspa, mamagoch kantoman yachayargangui, chaypitas ma imanakuya aterganguchu. Pero chaypit Jehová mana mamagochata ispayman parterparga, entero Israel tas pasarga chaymente, aquí pampanta. Posidor hinakarga, pasadizo. Entero un pasarganguta, para un tachayma yayuigorga. Chaypita Jehová dos nichas mamagochataga, yakutaga os llaman para el pachara. Entero egipcios guanyogando. Os ni a la dupita Moisés y 3 millones asuan israelitas chaki casarrando. Chay tupimatas y corrando. Y matan erga Moisés, taquina. Alabanzata Jehová Dios nichafta, agradecimiento tajina. Adi. Taqui gallarergango. A ver, pensar y hermano pensar y 15 millones zunas, taqui gallarestengua. Pero imagínate taqui gallarergango. Mana calmitawancho apayunaga. Chay hatun cosasta que va Dios me llaman si pues paga. Imagínate taquergango. Zapa chinchita. Tal vez japarergango. ¿Sí? Maikama tachaytaki erigorga. Karuma. Yachan China, zona carga, Karupi orgopatap casarga, Uyarisha minchaitaki. A ver, tu pata piensar y chpich kaman chayzuna, Uyarerga chaitaki. Seraigu, no ganchak se nos ni imaginatap taquincha. Van ya pataga salón minchespega, sin chitax cancha. Uyarico, Pero chaypip se nos necesita que paga salón pega maicama o yeliti cancha. Cuadrata, iskay cuadrata o 15 cuadrata. Ves si nos nichaga ya chasnya tango. Taki gallerín, chay testigo gallerín se unió ninja. Oye, taki yarista, Pero kunan son esta se unió ninja hasta las paga y imagínate que taki se unió. Ves si tus ninjas cuentan con mucho, chay testigo de Jehová se unió ninja gallerín. Maray porque chinchita quince, ahnat taquina. Jay munan, ahnat munan Dios niños taquinan cherta, chinchita. ¿Sí? Tal vez tumpak japaristab, pero y maray porque kusiku niña hatun. ¿Sí? Al menos agradecimiento cheja, Jehová Dios niños más hatun. Chay alabanza no anchas pataga ni uyariku nantiel karuma. ¿Sí? A ver, sigue, adicionos ni. Una javarishun, versículo 3. Versículo 3 min. Salmo 103, ¿sí? Tata Dios Dios únicas cantas de capuiches. Pai, zoawar ganches, manatas no ganches kikinches, zoawar ganches. Pai pa, hay un canche. Tropan manta, ovejas ninja. Haría más link. Y mata no ganchas que hay pendencia. No ganchaja, ni Jehová Dios ni chesta, y mainatas de xincha. Mas catas de xincha Jehová Dios ni chesta. Ascatañacho Jehová Dios ni chesta si de xincha. Su mactañacho. No ganchaja. Yaxina tienen como creador, tanta Dios Hina. ¿Sí? Ahna Yaxishun, que va Dios ni chaiga, usichivasuncha, ari. Su mastaña o kuncharincha, que va Dios Yaxish pachaiga,
kusikuininchaqa sumaq kanqa, imarayku. Porque pimaspitachu yachachiymun sanchaq, imatachu tapuwasun kutichiy atishun, porque Jehová Dios ninchaqtaqa sumaqtaña llaqsin. Chay sumaq kusikuy ñuqanchaq kanqa. Versículo 4 y 5, 100, 4 y 5, nin hermano. Templonman yaykuchej agradecekuspa, patios mantaq yaykuchej takirikuspa. Payta agradecekuychej, sutintataq hatunchaychej. Tata Diosqa may achamin, kuyakuyninqa wiñaypaq. Chayqa kaynintaq mana tukukuyniyoq, tukuy tiempo runaspa. Ari hermanos ni, yachancha hina Jehová Dios ninchaqpataqa chay cualidades nintiapun, benignidad, bondad, fidelidad, chay tukuyma noqanchaqtaqa nin yanapawanchaq payman graciasta munapaq, alabanapaq, asontaqa kusichiwanchaq, pay dejawanchaq sapaq ninchaqta, noqanchaqta patios ninman yaykuyta. Chaypitas noqanchaqqa adoranchaq Diosninchik Jehovataqa. Chay noqanchaqpaqa kaypi palabritata uharin. Nintaq noqanchaqpaq hermanos nin honor pay pata Diosninchik kasqa. Chay palabritata noqonqaychaq hermanos honor noqanchaqpaq Jehová Diosninchik patanchaq Diosninchik kasqa. Chay imatach wanch noqanchaqtaqa chaytaq noqanchaq honor noqanchaq. Chayta noqonqanachu hermanos nin. Pero kunan kawarishun Jehová Diosninchaqta llaqsinchaqmi, alabasanchaqmi. Pero chay aswan sumaq vidanchaq karishan, sumaqta llank'arisanchaq, sumaqta estudios ruarisanchaq, sumaqta predicarishanchaq. Chaypita a veces nega ongoy hamun, ma noqanchaqman, tal vez familia ocupi, wawatinchaqta o familiar ninchaqta ongoy hamun. Upiaki, upi. Y maynano anchaq chay kasuspi imatas wana tiyan. Desanimakusunch, estudios usladoman churarpasun, visitas usladoman churarpasun, asmi, predicación ta mano a predicaymanchu, ongos canis, o familia ongos llakisqa kani nisunch, hermanos, man. Y maynata Jehová Dios monosiguinachaqta sumaq kusikuywan, chay kasuspipis ikillanta. Pay wanchaq ejemplos, experiencias, a ver kawarishun, experiencias imaynatachus noqanchaq ongosa kaspapis, ima llakiniyuq kaspapis, sigue ñawpaqman rinayapuni. Hermano, churapuy ugnita, primero, a ver. Poquito. Eso, chay. Yo eringichacho, hermano, sí, kay poquito, kay mayumanta ministerionche. ¿Sí? Kay hermanita talita sutikuyo. Sutiko, ¿sí? Paiga, cieguita carga. Entonces, kay hermanita o ma allinta jabachu, taleta jospaga cuyuslia jabak. Ma ni leita satich. Pero pay pataga ni inglés negas o ma kicharis recarga. Pay uyarispalla tu kuimata yacha. Maji kunan palcargacho. Chairaigu, paiga, mamaga imatach mestacorra uyarinampa, wasinti cuartunti curapor. Chaipita pay preparado estudios, tu kuimazua, uyarispalla. Pero, quien se fotito, primer fotito pega, chumasta preparacusa. Es que ni pega, preparacusa, y computadora, ¿sí? Quien se pega, papacito, uno dice, predica. Runas kaning en manne, pichis uyares paitaga, sumas takusikan, porque ya chargando país seguita cascanta. Saray per uyaris paga ning kai, seguita per imasta para sawan. Biblia man, akas lenchur, man, pai uyares, porque imasta ahí. Kunan kay trabajo tu pega, pai imata en salón, que comentaristas, sumasta comentaristas. Tu kuy hermanos taga, paiga ñawpaqman sinagupas yanapalla.
speech hanit. Speech hanit sabes ni en el cuinillo o más prepara concho, mana comenta ya tinch. Pero para comentas para tú, hoy te animas, hermano. Ajinayatas no ganchas que Joana tiene wasinchas ni. Más importante, guaguas ninchas, tal vez un gos casango, pillach ima yaki iwams casango, no ganchaja, que va Dios ninchasta, mañacuna imainatach, que italita hina, ni aupahma los nap, familia hina, ¿sí? O ni tachurricanos ni, Pablo Man. Eso. Paitagas de cincha sumás, tenemos ni, caiga Pablo y Cheri. Pablo, ya cincha hina, caiga. Tu cuima problemas nios, tu cui casi, champa y cunas nios carga ahí, pero su chasca carga, hasut isca carga, tu cui tiempo caiga problemas nios carga. Pero paitaga, ni cai, los fotos que se china, pero chasca, tu cuima, airesan, magasango, macha y cosas paitaga, deja chergachu, y matachu paisuanan carga. Yo voy a decir, llamando, Willy, a Chachi. Más paitaga, la doman, yo la chergachu, chay, tú y me champa y unas. Y mata para pasar, chay pitan se sienta y nerga y anatariba y definitiva. A ver, Javier, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. A ver, Javier, y más pasarga Pablo, pero ni chay pisarga chergachu, que va a decir chapa ni taga. 2 Corintios 12, 7 nin. Zikuriwasan chay hatuchak ukunasta zikusgairego amanchata umata o harinaipa. Ay chaypi ayhon wanjina oxisa cargani. Chayga satanaspa kachan carga ñak arichinawampa. Amanchata hatun chakunaipa. Ali. Pabloga ugliakita aguantanan carga. Chaytas aycham kinin ayhon hina. Ayhon hemos ni hiska hina carga ni. Ima chay carga. Ya chan hina paya pues ukumpi ugnana y carga ni. Tal vez hongo y por ahí. Chay mantat pay ni hiska hina te apuan ni. Una 2 Corintios 12, 8 y 9. A ver, le decimos, ni. Chayraigu, señor manta, mañacorgani, king sakutita. Chay nanay ni manta, sano yachinawampa. Señor tahri ni warga. Chay ñakari ni pega, así yak hacha yanapainillay. Yana pasonga, y maraiguchus, atinega, física y payos kunapi, estaban rikuchiku nispa. Chayraiku, pusiwan, física y payos casaimanta, hatunchakusa. Cristo hatini nogapi, vacunampa. Arriba mi. Pabloga, Jehová Dios manta, mañacorra nin, yaquininta chincachinanta, inapis, mana chincachirracho. Más que cutita, Pablo mañacorra Jehová Dios nichasmanta. Chay hiskata por conampa. O chay nanaininta chincachinanta. King sakutita ni a los mecharí. King sakutita. Bastacho en los ni. Digo, anchachu chay mañacosan Pablo Pactaga. Man. No gancha. Yaki wasi pitiahti. Ongo y champa y kun. Más que tutita mañacusuma. Pablo Hina, quien sakutita, Hisgata, Chuncata, Iskay Chuncata, Hisga Chuncata, Pachacta, haríamos tal vez asuanta, y Maraigo. Porque Jehová Dios ninchas, divancha, mañacuaicha, gayamoecha, mañacuaichasta, uyarisaiticha. Más importante, más que cutitapis, mañacuaicha. Nadie. Ma parlohina king sakutiyatache no hey asuanta. Sapazatu tal vez mañaricusun yana paininta bendición ninta guiante chari.
Chayta ruasun chayamos ni Jehová Dios nierga Pabluta ahí, no gaga. A mí me está nierga. Segunda Corintios 12:10. A ver, estamos en la edición 12:10 ni. Chayraigu física y payos casgaipi, Cristoraigu pusikuni. Chanta, pusikuyanita, engachispa casgaipi, pisichikuipi. Hati gachasa kaipi, ima. Imaraiguchus, física y payos caspa, aswan kai payos única. Ama con gaichasu kai 15 líneas de manos ultimituta nin. Imaraiguchus, física y payos caspa, aswan kai payos única. Haríamos ni. Ogachaja, kixitun tanishu. Y machampai pislaki pish wasinchek kanga, hermanos nichek tal vez, yaki kanga, Pero chayekega, mano ganchaja, deja chivasunchu, y matech lonanchi bien Jehová Dios de comisión tawargancha, y chaita, y maraigo. Pabloga, que castellano pinerga, que hay 15 líneas tu pinita, que castellano pinin. Cuanto más débil soy, soy más poderoso. Ari, como cae pinin hina, y maraiguchus física de payos caspa, aswan cae payos única, Ari. Mana deja kunacho hermano mi calpancha espiritual, chincananta, débil chayana cama, más deja kusuncho, Ari. Sigue no ganchajas, humas calpayos casuncho. Ari, no una guaje ejemplito que allante no ni. No ganchaja pinzarincha. Pinzarincha ves predicación picunan hasta que su nefipi. Guajianchas mana ni recita tarinchecho, ni estudio tarinchecho, ya que desanime que gallarincha. Pero a ver, a veces neja, cambiarin a tian, imaginatach predicasancha, imaginatach parla sancha, imaginatach Jonas manjaya y munanchas, porque para las sanchejas ninja, son gon manchayan antilla. Pero tal vez kunan para las sanchejas, macha y techo no ganchas la sancha. Más son gon mancho chaya sancha no es ni. Y matas una tía. A ver, experiencia tía, Europa la dupi, yachtita carra más hatuncho. Chaypita hermanito charango, papasuna carniceros carango. Carnicerita o estar parrango ni. Una hermanos es que hermanitos carrango, jovencitos. ¿Sí? Paigunaga, ya tú copiaga, tú cuñas ese cango ni hermanos taga. Manaña ni pico eri ni narangucho. ¿Sí? Pero paigunaga, a ver, cambian a tía y manatach predica sancha. A ver, cambiarina, ya. Llena predica, ya. Una paigunaga, manaña, narangucho, buen día, buenas tardes. Biblia man palar hamsaraigo, man. Apa di mana tahu ya di Cikusu, ya. Natani. Galleris también hermanito, Buen día, wakai gitiancho. Tunang amo de casa, makanchu wakai. Como ya charanguña, carniceros casanguta, charay macancho, ¿verdad? Entonces, chaipita como uyarergaña, con cuquicharergaña, entonces, que esto le texto que Biblia man le repsai gini. Ya. Saya dat predica kango. Aska wasista, semana pega aska wasista ni repsitas tarisanggo. Con pueblo pega cuentan a chango a pagar. Kay hermanos no ganchasta engaña se wancha y maray. Mananya pahina Biblia le pusai gini wancha, sino wakai que anchi ni wancha, engaña se wancha. Paigunaga, mana wakasta chumas casango, sino ovejasta. Pero, hermanitos, asca ovejastaña, tarisango, chay cuenta con una camaga. Pero digo, no gancha, se nos ve. Cambian a tiang imanatach perica sancha. Imanatach para sancho kunanga tal vez más son como ya chaya sancho ni más, entonces cambian a tiang imanatach perica sancha. Chaita ruas un chaya no ganchaja, mana kusikuininchestaga chinkachisunchu ni haika. Como si kunchajina,
no gancha más importante. Imach no ganchespis, ongo itia, sigue kusikuiwan ruana yakuna. Pablo Hino, ongo itia porra, kikillantat suana. Kaya talayat dian versículo le traich imatach no gancha a veces ongo sa kaipe imanita mañakuna tiamos ni. Kaipe nin Dios pi atienekui. Tata Dios ta japarikorgani. Paita uyariwarga. Tukuy manchachikuykunamanta pay librawarga. Kay wakcha runaga japarikorga. Tata Diosta uyarera. Salmo 34, 4 y 6. Chay hermanita nerga. Pay japarikorga nin ari oración pi. Imaineta mañakorga king sakutita Pablo, kay hermanita nin hasta kutista. Kunan hermanita nin. Dios mantaga mana ongoinita hampinawantachu mañakuni. Managa aguantanaipa yanapanawanta kaypachanawantawan ima. Ariya no ganchakis imayakipis ongoipis ampepis teajenga japarina que va Dios micha. Japarikuna, mañarikuna. Pero mani sunchu Pablo ganerga yana pariba y 15 tutito. Que va Dios micha nerga y matach con la cama voy la paja suficiente nerga, ¿eh? Entonces Pablo ganerga más importante. Y si así, pero son sin trabajas ari. No ganas que ya está tu ano ni. Más importante, y más pasa o asunto, y más pasacho chay día. Sumas cosas que dicharis un chayga, tiantinta, ahnata, que va de mi chefa, cosas que son goan canatia. Ahí está siete. Gracias. Maita. Gracias, Ninche, ñaupasta kay Jehová tatanche, ajinata wakichipuanche, chari, Espíritu Santo neta. Y chantapis Jehová kay alin kamaches neta, o yavancheta tukuy mikun espiritual. Hermano Ico Edgar, Maita gantapis gracias nikuiko, somasta kalpachawaiko, sotin chariwaiko. Gracias. Kajina tantakuykuna, Sapa Domingo Tutamanta, 9 Tacapuanche. Entonces, Pilapis, primera vez y hay como un quiche. Entonces, min carisgayatas can quiche, Huatismanta y hay como una quiche. Kunanga, Torrimanta Kawa Tantakuyman y hay kusunche. Chaipasta, Apaikachanga, Jonathan, por favor. Mai alguien vamos a canguich entonces que tanta kuinin chama sumasta ya chakusun todo man khawa revista ta chay butakita takiri sunch chay taki kasha pantalla pe khawa sunch ya
Vale, hermanos niños, entonces, kuna, yachakusun mana samarispa tarpullaypunin. Entonces, chay yachagana, chay manda parlaricia, y orjosa casa de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, manda, chay pinin, tutamanta mujuta tarpuy, chisianan kamata, mana samarispa tarpullana punin. Entonces, tukuy, invitas canchas comentamos napa, parlarisunchik sumasta, wakin dibujitos kanga, fotitos, chaymantapas. ¿Chane? Vale, párrafos tal lespa, ya no pausunchis Orlando, Callarico son lespa, párrafo 1 y 2 entonces. Está bien. Wakin suyusmanta runasqa, Diospa gobiernomanta willashqanchayta tukuy songo hap'ikunanku. Paykunaqa willashqanchayta uyarispa mayta songochakunku. Wakin lugaresmanta runasaqri, mana Diosmanta nita Bibliamantapis uyarita munankuchu. Predicanchis chaypi runas uyariwaptinchikpis, manapis noqanchikqa willamunanchikpuni tiyan, imaptinchus Jehová Diosqa kay kamaya ninawanchikkama predicananchikta munan. Jehová Diosqa mayk'ajkamachus predicananchikpa huk fechata churanña. Chay p'unchay chayamuptinta niña predicasunchu. Chay pachama tukukuyqa hamunqa. Chay p'unchay chayamunankama Eclesiastes 11:6 nisqanta kasukuna. Chaypi nin, tutamanta muhuta tarpuy, ch'isiyanankamata mana samarispa tarpuyaypuni nispa. Qhipan pasajopi yachakusunchik imaynatachus chayta ruwanata. Tapuy, kay, iskay párrafosmanta, ¿ne? Eclesiastes 11:6 nisqaman hina, imatata ruwanallanchik puniti. Imatata ruwanallanchik puniti. ¿Sari? Kay Eclesiastes mijina kay sembrador tutamanta chisinankama mujuta mana samarispa tarpuyampuni. Entonces no ganchespis kay sembrador hina mana sayk'uspa sigue willanayapuni tiyan. Eso. Ajina, echaré manos ahí cosas. Jabarismo estaban chaymanta, párrafo 3 tal vez mucho. Ñopa yachaqanapiqa runa hap'e pescadores kanapa tawa imasta yachakurqanchik. Kay yachaqanapita predikayta munanayapaqpuni imatachus ruwanata yachakusun. Chayrayku kay 15 imasmanta parlarisun. Predicacionta kawsayninchikpi ñawpaqman churanamanta, pacienciayuq kanamanta, sinchi creyniyuq kanamanta ima. Chayta ima kaqtinpis predicanaypaqpuni yanapawasun. Tapuy, kay pasajopak, y matata, kay yachakanapi yachakus. Michao, manto con suma, facilito la casa. Instituto Animazo, hermana Noemí. Predicación ta causa niche ñaupa machuranamanta. Eso. Juancituta, Iscaicata, Pinto. Hermana Alejandrina. Mashincheruq kanamanta, Eso, cantaré. A mí. Eso, chaymanta. Ahí tu pitata volumen de aparicunis. Cosa pacha. Suma jami. Entonces, callarina ñaupa casi todo. Predicación ta ñaupa manchurana. Imagínate chaita suma. Párrafo 4 lees. Jesusqa yachachisqasninman willarqa, tukuy tiempopi imachus kananta, imaynachus runas kanankutapis, yachachisqasninta chayta imasta rikuspan, ichapis predicacionpi niña ñawpaqman churankumanchu karan. Chayrayku Jesús paykunaman nirqa, rich'arisqayapuni kaychay nispa. Noé tiemponmanta runasqa, ruwanasninkuwan muspasqankurayku mana Noeta uyarirqankuchu.
Noganchejpis chay runasina mushpasunman chayqa niña predicación ñawpaqman churasunmanchu. Chayrayku kay pachakunanchik tiyan Jehová Dios chayrayku kay pachakunanchik tiyan Jehová Dios goanchik chay llank'ayta ñawpaqman churanapaq. Tapuy párrafo 4 mandani. Jesús imaraykuta Jehová Dios o ascancha llank'ayta ñawpaqman churananchik. Imaraykuta. Amén. No es tiempo manta runas garruas ninguman muspaskankurayku mana noeta uyarirgankuchu. Noganchejpis chay runas hina muspasuman chayqa niña predicación ñawpaqman churasumanchu. Eso, hermano Zené. Chantapis kayta yarikuna Jesús pa tiempo, por ejemplo, Jesús ha discípulos ni manera imaynachus tiempo kanamanta qhipaman chantapis imayna runachus kanankumanta sutita payqa reparachirqa discípulos ni pero chaytaqri paykunata más o menos chay problemas chay tiempo chaymunanta chay rikhurin chaykunas rikuspaqanchus tal vez chiriapurqanku mana mawillayta ruwarqankuchu chayras Jesús nirqa rich'ariyaychikpuni ama puñuychikchu nirqa, o sea, paykuna descuidashankuman karqa, kay nueq tiempopi hina imatachus runasqa muspaychayarqanku chari. Entonces noqanchik tal vez kunan tiempopiqa kay problemas kan, unquykunas kan, chayrayku tal vez muspachayasumanta ni predicayushasumanchu, ojo como Jesús hina tal vez kaman kay problemas chari. Entonces chayraws mana kay pachakunanchik tiyan noqanchikpis llank'ayta qallarinanchik tiyan. Eso. Chayta chare, kay pachakuna tiyan. Hermana Domitila. Chayrayku kallpachakunanchik tiyan Jehová Dios wasqanchik chay llank'ayta ñawpaqman churanapaq. Vale, pacha. Chare. Entonces chayta ruwananchik tiyan. Párrafo 5 leesunchik. Astawan chayman parlas. Kay tiempo pega Dios pa gobierno manta willayta ni hayk'a hina ñawpaqman churananchik tiyan. Jesús nerqa. Sumaq willaykunaqa wañupusqanmanta qhipamanpis willaykunatapuni astawan aska lugarespita. Jesús wañupusqantawanta wakin yachachisqasninqa watejmanta pescadosta hap'ij rikporqanku. Jesusta kawsarimuytawan huk milagro niqta paykunata aska pescadosta hap'ichirqa. Yachachisqasninmanta nirqa runa hap'ij pescadores kanankuqa imamanta nisqapis aswan sumaq kasqanta. Cieloman ripunanpaq ñakaqtinpis Jesusqa yachachisqasninman nirqa qallarisqan llank'ay hallp'antinpi ruwakunanta. Aswan qhipamanta apóstol Juan musquyninpi hina rikuchirqa imachu Señorpaq p'unchayninpi kananta. Juanqa chay pacha aska t'ukuna imasta rikurqa. Chaykunamanta hukninqa huk ángel tarikusqan karqa. Chay angelqa wiñaypa sumaq willaykunata willasharqa tukuy nacionesman, tukuy ayllosman, tukuy laya parlayniyuqkunaman, tukuy laya runasmanpis. Chayta rikuchuwanchik predicacionninchikpuni kasqanta. Ari, Jehová Diosqa kay kamaya niwananchikkama uyananchikta munan. Mascarena Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hechos 1, 6 al 8. Noemí, por favor. Guatemanta tantas kashaspa apostolespa Jesús tatapurqanku. Señor,
Kunanchis Guatemala Israel pa gobernonta sayarichisanki nispa. Jesús takutichela. Maikachus chayri ima horachus imapis kanantaga tataya inita ati. Kankunaga mana chayta yachankichikunichu tiyan. Hasta wampis Dios pa atini kankunawan hamuktin atita hapinkichik. Nogamantata testigo sina uyamunkichik Jerusalempi, tukuy Judeapi, Samariapi, hinallataq kay haypaq tukuy kuchusnintinpi nispa. Vale, Pacho. Entonces, Kaileris Cancha imagina, Tapuinin Hechos 1, 6 al 8, Nisca imagina, Maikamata, predicas Pachayananche Carga. Maikamata, hermana Eva. Parlarim. Vacunata, ya una WhatsApp hecho 6-8 ni imagina tú canches pericanches como panera pescadores que por esa pina pero nasa pina tu architecta rusan cayo tu cuisota tatacheto señor Jesucristo patunchaka. Vale, Pachajina, echaré. Y Juan Niscama Jinare. Imagínate, Willakunan Garga, Chay Willay. Un idioma Yapicho. Un lugar Yapicho y Matan es uno. Hermana de Julia o Marta, hermana de Marta. Bueno, no, Juan Niscaman hinaka nin tukuy halp ap nisun mahina tukuy huch ilaqtasta kay campus tay zinallapuni kasan willamunallapuni kasan porque chaytan kamachuanchis chay tukukuqtinraq naga tukukoyqa hamunqa niwanchis chayta hari sonqoychawanchis y k'uchis churakunchis willamunapaq. Eso. Entonces, Maikajkama Willamunanchis tío. Hermananchis, ¿sabe? Jehová, Kaikama Yanewanchis Kama Willasunchis. Eso. Chaykama Kalpachakuna entonces, ¿chale? Pasa José y sale su chikuna. Dios pa gobierno manta wiyaita ñawpaq manchuranapaqa, Jehová Dios imatachus quwasqanchikpi t'ukurina. Jehová Diosqa paypaq ayllayanpipuni kanapaq aska yanapasta wanch. Chaykunata kanku imprimisqa chayri celularpi leenapaq publicaciones, grabaciones, videos, JW Broadcasting ima internetpi jw.org nisqapi publicacionenchikpis 1000 kuras parlakunayapiña tiyan. Kaysara mundupi runasqa politikarayku chayri religiones rayku t'aganasqa kanku. Mana chayri qhapaq chayri wahcha kasqankurayku mana uchasqa kayta tinkuchu. Jehová testigos niri hayp'antinpi 8 millones manta hasta waña kaspapis u familia hina kanche. Chayrayku 2019 watapi, viernes 19 de abril, ta hayp'antinpi tukuy testigos u videota kawarganche. Chay videoga sapapunchaypaq ahyasqa textota sut'inchawakusqanta karga. Ch'isinta Jesuspaq wañuyninta yuyarikunapaq. Chaytaqa 20.909 millones runas tantakorganche. Chay chika runas tantakusqanchikta t'ukunapaq hinapuni. Chaykunapuni tukurispa astawan predikayta munanche. Tapuy kay parlajopa nin imatataq o imataq yanapawasuma Diospa gobierno manta willayta ñawpaqman churanapaq. Imataq aska imas tiyan icharé, entonces chayman sapukman chapalarinsun. Zoe, uksituta nimasunchis.
videos, proscani, también Ascai publicado libros. Eso, eso, chaykuna tiene. Imaynata chaykuna yanapawanchis. O aquí mantawan parlarimos suma, ¿chale? Por ejemplo, chay videito, conmemoración baj, imaynata yanapawarganchis nisha. Mas karunas kawargangunin. Hermana Domitila. Ari kunanga kay unguyrayku mana tantarikuyta atinchikchu mayta kallpachanakuq kanchik kay hatuchka asambleaspi. Kunan mana chaypi hina tantarikuyta atinchikchu chayrayku mayta kallpachawanchik kay videosnikta, chay kay sonnikta, kay celularnikta y kunanga chay sonnikta tantakushanchik siga sapadia tinkushanchik sapadia parlashanchik kay predicacionnikta chaytaq maytapuni kallpachawanchik songochawanchik. Eso, chaypis kallante, ¿chale? Familia Ledesma. Ari kay Jesús pa wañuynin chisita yuyarinapaqtaqnin ashka runas tantakurqanku y más de 20.919.041. Entonces chay t'ukurinapaq hina entonces kay publicaciones taqri o kay video chaykunata noqanchiktaqa uqllullaya kanapaqnin kay pachawanchik mana kay waq runas hinachu política raygo o waqkuna raygo t'aqanakusqa kanchik. Eso, gracias Gladys. Ajina y chale. Entonces, haz kayana pascapuanchis. Jabarizun kuna párrafo 7. Jesús manta yachakuyqa predicación ñawpaqman churanapaq yanapawasuman. Payqa ima kaqtinpis chayqa kaqmanta williyarqapuni. Satanasqa hayp'antinmanta llaqtasta qhapaq kapuyninkutawan Jesusman rikucharqa. Runaspis Jesusta reyta hina churayta munarqanku. Jesustaqri mana chay imasta pantachinanta saqarqachu. Payqa mana qhapaq kayta munarqachu. Nita runa churanakuqtinku manchachikurqachu. Chayrayku apóstol Pablo nerqa. Mana sayk'unaykichikpaq nita sunqunchik yawch'inanpaq Jesus hina ruwananchikta. Chayta ruwasun chayqa creyninchik pruebaman churasqa kaqtinpis Diosmanta willayta ñawpaqman churayasunpuni. Tapuy párrafo 7 manta y maraykuta Jesús manta yachakuy predicación ta ñawpaqman churanapaq yanapawasun. Hermananchis Julia. Uyarikushannichu. Imapis sigue willananchik. Eso, hermana de Julia, Gina y Charet. Entonces, si ya es que hay ejemplos capuantes, un ejemplo para aplicación, un ejemplo para fotito aplicación, ¿charet? Pues chaymanta para la limitatización. Y mata Jesús mante eche kusum, y mata pa izuar. Chay fotito pi mata hawashanch. Piwan parlarisha. Mananchis Camacho. Ari chaypi Jesusta rikushanchik, parlashan y presacharqanku y
ajinamanta magargangu, pero para mana muspargachu, más bien sigue centrado kasharga, sumas huyaykunata parlanampa, para mana mana chaynanayninpi piensasargachu más bien Jehová huyanam sumas huyaykunasta huyanampa, ajinata no ganchepi ransuma, pagina mana wah imaski muspasasuma, más bien tukuy maskana oportunidad Jehová sumas huyaykunasninta huyanam. Eso, gracias, Jael. Ajina Isaré. No ganches mis suma. Satanás chaybi tukuy imata gopos anu yaktiri. Imatat Jesús war. Imata yachak suma no ganch. Hermana y Marta. Bueno, kaypi nisan y Señor Jesucristo unchisqa mana munarqachu qhapaq kayta nitaqa gobierno churayta munaqtinkupisqa mana munarqachu, más bien churanakuqtinkupisqa mana manchachikurqachu. Y chari entonces no ganchishpisqa kay tiempo pega mana musqanachu ni ima oportunidades kaqtinqa chayta ruwayman nispa nisumanchu, más bien no ganchishqa ejemplota hapi España o paqman zinallapuni kasan predicacionpi ima imanamanta kallepi runawan tinkuspapas punkunchishpa kunan tiempoqa ma atisanchischu riyta. Entonces ima imanitapi parlariwaqtinchishpa sigue chayta parlaspa ñawpaqman zinallapuni kasan. Eso, ajina hermana, ñawpaqman churana, ¿chale? Chayta yachakurqanchis kunan qhipantañata parlarisu. Pacienciayuq kanan, párrafo 8 leesunchu. Pacienciayuq runaqa mana imapis chay rato kananta munanchu. Pacienciayuq kaspaqa llakiyninchik mana tukukuqtinpis chayri imatachus suyasqanchik mana hunt'akuqtinpis kusisqallapuni kasun. Profeta Habacucqa Judá llaqtapi sara ruwaykuna tukukunanta munarqa. Jesuspaq yachachisqasninta Romanospaq makinkumanta kacharichikuyta munarqanku. Chayrayku Diospaq gobiernon chay ratupacha rikurimunanta munarqanku. Noqanchiktaqri mayta munasanchik Diospaq gobiernon kay sara munduta chinkachinanta. Allin kawsaytataq apamunanta. Hinapis pacienciawan suyakunanchik tiyan. Jehová Diospaq churasqan p'unchay chayamunanta. Qhipan pasajospiqa Jehová Diosmanta pacienciayuq kayta yachakusun. Kay parrafopaq tapuy iskay ñawpaq kaqnin imaynataq pacienciayuq runa. Noemi. Paciencia runaqa mana imapis chay rato kananta munanchik. Eso, ajina, echare. Iskay kaqnin imaraykutaq pacienciayuq kananchis tiyan. Familia Camacho. Ari maraykuchus mayta munashanche Dios pa gobierno kaysaqa mundota chinkachinanta y ayin kawsaytata hapamunanta. Hinapis Dios pa gobiernonqa mana chay ratupacha rikurimonqa. Chayrayku pacienciawan suyakunanchik tiyan. Eso. Vale, gracias, Charles. Marco. Y yo suma ejemplo que ñawpa tiempopi que Habacuc, profeta Habacuc, ¿chari? Para recorrer la mancha y ñacari tiempo que callar que Judá chay. Y paita mañana corga Jehová manta, bueno, chincachinanta chay rato, ¿chari? Pero Jehová mana chay tacho robar. Y chay mantata ya chay corga que profeta Habacuc mai paciencia yo cananta. No ganchas y chakusoma, pero pimanta y chakusoma, Jehová manta, Jawari es un chay de pasa fue 9. Orlando 9 tale capay. Marco, le capay con 9. Orlando internet ni me ha dicho. Jehová Dios canne hina mancha y paciencia yo.
no es tiempo pega mana hatun parata apachimusa nisqanwanchu para chimor. Hasta wampis Noé runasman willamunanta, arkata ruaita tukunanta ima suyarga. Jehová Dioska Abraham wampis paciencia kuyargata. Upachan Abrahamka Jehová Diosta Sodoma Gomorra llaqtata chinkachinanta tapuy kacharga. Jehová Diosta paita pacienciawan uyarerga. Mana kasuku israelitaspis maichika watasta pacienciawan aguantarra. Kunampis Jehová Diosqa paciencia kullanta. Imaraykuchus payqa munan allin sunquyuq runas pesachikuytawan payman chimpanankuta. Jehová Dios hina pacienciayo kaspaqa pikunamanchus willanchik yachachinchik chaykunawan pacienciakusun. Jehová Diosqa pacienciayo kayta yachachiwasqanchikpaq palabranpi kikinchayta churachera. Qhipan parrafuspi chay kikinchaymanta parlarisun. Tapuy párrafo 9 pag imaraykuta Jehová Dios pacienciayo kasqanta nisuma. Kaypi tiyan asca ejemplos, ¿sí? Entonces mando parlariga sumanta. Imaraykuta nisuma Jehová pacienciayo kasqanta. Uxituta niwasun hermano Domitila. Ari Jehová Dios ni pejina mancha paciencia no hay tiempo pega mana hatun parata para chimusa nescantawancho para chimorga hasta wampis no es runasman willananta arkata ruaita tukunanta y maraq suyarga chayrayku mayta paciencia kurga chay runas uyarinankuta pay munarga pero runas ma uyarirgankuchu hinataq noypis chay arkapi salvakunanpaq chay arkataraq tukunanta suyarga chayrayku may paciencia karga kunan chay yachachiwanchik noqanchikpis estudiosninchikwanpis tukuywan paciencia kananchik. Gracias, hermana. Vale, Margot. Ari Kikiyantapis, Abraham Wampis, ¿no? Por ejemplo, para Jehová uyarerga paciencia, Abraham mañacorga que mana para que no lo destruya Sodoma y Gomorra, 50 runas y justos cacharga mana tunizan con el ganku Jehová. Y Jehová Dios uyarerga, pero Abraham pisimanta pisi ha rebajado de 50 hasta 10 y pero Jehová Dios paciencia wa uyarerga y chaita rikuchiwanche que Jehová Dios mana ratito piñacucho. Eso, gracias, Margot. Hermano y José. Ari, hermanos, hay párrafo y ya ancha importante, paciencia man palaspa. Jehová Dios nenche, Dios cascantawan, chay chica paciencia wanchis, escuchas nenchis, manta, o sea, matapis mana sahra ruatinchi, siga paciencia wanchis. May pachachos paciencia en tu caponga, chay piñacuinin chay cama. Ya no anches pechas, un ejemplo. Kaman no ganchis escucharinchis puni mapips. A veces no ganchis pura para las paps y más pantanchis. Escuchar de predicación pips y chaps a veces y mata cutichio atenchis y chaps ya era tu renegación pero que es que ya chichuanchis es casi igual no ganchis man. Chay paciencia no ganchis canantian tukuy causa en chispi. Eso, gracias, hermano José. Uxito mantaban para la suma, chay pasa fue uxito mantaban para la pimantat para la llanta. ¿Noemí?
Jehová may paciencia y marayguchus pay israelitas van mana kasuku hasta kutis israelitas da rabechinku Jehová Dios pero Jehová paciencia van paykuna les ha cuidado. Ya, y con el tiempo, kikiyanta, Jehová Dios gamuna, alguien son goyos runasta, pesa chikunankuta, palman chimpakunankuta. Escucharé. Vale, pachajina. Entonces, no cansi matas o asuma. Kawanchenya, Jehová paciencia, casrande, haz que ejemplos. Kunan kawas y matas no canso o asuma. Pasa por días tal vez. Orlando. Sí, aquí va. Haipata yanka runamata paciencia kaita yachakusuman. Wakin plantasqa ratoya wiñanku. Hinapis casi tukuynin pogoyniyuq plantasqa unaypi pogonku. Israelpiqa tarpusqankumanta cosechanankukama suqta kiyas pasaq. Chay lugaresmanta runasqa ñawpa paras qallarisqantawan tarpuyta qallariq kanku. Qhipa paras pasasqantawantaq cosecha kanku. Yachayniyuq kasunchik chayqa tarpuq runa hina pacienciayuq kasun. Hinapis chayta ruwayqa mana tikuyanchu. Vale, Pacha. Mascarena, Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Lees un chanta tapuita ruas. Hermana y Adelita leer papuay. Chayrayku, hermanos, pasin shakuichaq, Señor baja kutimuna tiempukama. Qhawarinchik hallp'ata llank'aq runaqa hallp'asun pukuyninta suyashallampuni. Payqa pasinchawan suyakun ñawpaqwan parata qhipa paratapis. Qankunapis pasinchakuychik. Sunquykichiktataq kallpachaychik. Imaraykuchus Señorpaq kutimunan tiempoqa qayllamunña. Vale, Pacha. Gracias. Sumarle y punto. Entonces, tapuy que leeris cancha imagina y matata Santiago 5, 7, 8 versículos pi halpata llanka zunamanta y achakusoma. Casi cae pitucuy halpa llankanse o yachanse mainache halpa llankanse. Chay llamando para la siguiente versículo. ¿Entiendes? Parlaremos un. Y matata que hay versículos halpa tallanka zunamanta y achakusoma nesha. Y mata y achakusoma. Margot. Ustar por runaga halpata llankanku. Suya kunanche dia como nerganku Santiago pi. Paigani pacienciawan suyaku ñawpa parasta kepa parastapis. Entonces, sokta quillas que, por ejemplo, Israel pi cosechanampa suyanku. Entonces, chaita rikuchiwanche que mana ratito ya wiñanku plantitasta. Kikiyanta predicación piajina y a veces un ratito mana uyarinku, uwaj día uyarinku, mana yachanchechu, pero paciencia kikiyanta kairuna tarpun halpata llankanku, kikiyanta no ganches kananchik. Eso. Ajina. Kunan chayman yapaykuspa pasa Fonseta leesunchu. Chay llamantate casi parlas y matas o asuma. Pasa Fonseta lees. Pantas runas kasqanchikrayku imapis ratoya ruwasqa kananta munancha. Huertayuq kasqanchikpi piensarina. Chaypi imatapis pogochiyta munanchik chayqa pacienciayuq kananchik tiyan. Imaraykuchus ñawpaqtaqa hallp'ataraq wakichina tiyan. Chanta plantana, korana, garbanata. Runasman yachachinapaqpis pacienciayuqta kananchik tiyan. Paykunaqa man ratoyapichu tukuyta yachakonganku. Pacienciayuq kaspaqa runas mana uyariwaptinchik mana yakikusunchu. Runas uyariwaptinchikpis pacienciayuqta kananchik tiyan. Imaraykuchus
mana pitapis obligacionmanchu Biblia nisqanta chay rato creyananpaq. Jesuspa discípulos nimanpis payqa yachachisqanta wakin kutis mana entendiyta tiyarqankuchu. Chantapis chayta uyarikuna ñuqanchikqa plantasunman garbasunmanta hinapis Jehová Dioslla wiñachin. Tapuy Pasa Fonsepa, runasman yachachishaqninchik imaynatataq pacienciayuq kay yanapawasunman. Imaynatataq yanapawasunman. Hermanunchis, runasman yachachishaspapas pacienciayuqllataq kananchik tiyan. Paykunaqa mana huk ratullachu tukuyta munanku yachakuyta. Pacienciayuq kaspaqa runas mana uyariwaptinchik mana llakikusunchu. Runas uyariwaptinchikpis pacienciayuqllataq kananchik tiyan. Vale, pacha hermano y Vicente. Kunan kay párrafo 10 manta chanta 11 manta dibujito kapanchi, ¿chare? Pantallapi hawasunchi chaymanta parlaykamuyta sunchis imaraykutaq pacienciayuq kananchik tiyan. Chaypi hawashanchik, ¿chare? Pitaq parlarimunman chaymanta. Hermanunchik René. Kaypi kay llampaqutitu, por ejemplo, rikushanchik runapa planta sukupi karishanki, nisuma tal vez su jardín, chaypi taripaqa qhawas imayatachu su plantas wiñasqankuta, chari wakinqa tardanku, ma yachanchikchu mashki tiempish puqusqankuta, pero chaywanpis puqunanku tiyan. Chanta kay qhipanpita qhawashanchik imayatachu yachachisqankuta, por ejemplo, casituspi parlarishanku, hinamanta ma yachanchikchu imaynatachu chay runas apikunku, yachakunku, entonces chay pacienciayuq kananchik tiyan paykunapis wiñanankupaq, ¿chay? Entonces chayta yuyarikunanchik tiyan. Huk plantita wiñananpaq imatataq ruwanku, pikunanchik tarpunku chaykuna. Tarpurpanku ya sagarpanku pachanchik. Imatalla para suma pacienciayuq kanata. Hermananchis Domitila. Ari mana tarpurpanallachu chantapis tarpunapaqqa allpata allinta wakichina tiyan, papata tarpunapaqqa llank'ana tiyan 15 kutita hasta tawa kutikama wakin llank'an. Entonces chay sumaq wakisqa chaymanta tarpuykun, suyan lluqsinanta, ña sukahun t'aqtinqa kuspianan tiyan, uchimi ninkuy, chayta ruwanan tiyan, icha quraykunqa quranta pallanan tiyan, kaypiqa chay planta siksitumanta quritatacha urqushan icha. Entonces chayta ruwanan tiyan ma chayllachu, chaymantaqa ña t'ikayta qallarinqa, qallmanqa, qarpanan tiyan tiempunpi. Entonces chay ashka pacienciapaq mana tarpuyurpanallachu nitaq ukllata chimirpanallachu, nitaq qurarpanallachu. Eso. Chay ashka imitas ruwana tiyan. Entonces imata yachaksuman pacienciayuq kanata, ¿chare? Wale hermanay Domitila, sumaq kutimun. Chay fotopi chayta rikushanchik, ¿chare? Wale párrafo qhipan párrafota kunan leykusunchis. Familiares ninchikman Diosmanta uyarisaspaqa mana pacienciayuq kayta tiyanchikchu. Hinapis Eclesiastes 3:7 mayta yanapawasunman chaypi nin: huk tiempoqa tiyan
ch'inyanapaq tiempotaq parlanapaq nispa. Familiares ninchikmanchaqa cristianos hina allinta kasukusqanchikta rikuspa Diosmanta yachakuyta munankumun. Hinapis ima ratuyapis paykunaman predikanapaq wakichisqa kananchik tiyan. Runasman predikayta, yachachiyta ima mayta munaspapis pacienciakunanchik tiyan. Astawanra familianchikwanqa. Kapuy pasaq Josemanta, imata yanapawasuman mana testigo familiares ninchikwan pacienciakuna. Imata yanapawasuman mana testigo familiares ninchikwan pacienciakunapaq. Amén. Hermana Yavita, parlaykami. Uyarisayku, hermana Eva. Tiempo tiempo cinca cuando el niño va a ser un no ya son ya pisimati yarisa Chayzartu paina yayita munanku antes que kawan urnawas chaypa paciencia kanti. Eso, gracias, hermana Eva. Kay 1 de Pedro 3, 1 y 2 y matani chawancho. Paciencia kanapaq imaynata willarinanchis tiyan familiaresman. Aparte de paciencia manta ima necesitaku. Amén. Si k'acha Jehová kanqa familias pamayta yachankanki Jehovápi con nuestra conducta. Eso. Respetaban ima echaré, entonces hinamanta uyarimuna basuncha. Pasa fue 13 y 14 le sunchikuna. Paciencia kanapaqqa Dios ñawpa tiempo kamachisninmanta kay tiempopi wakin cristianos mantawan yachakuna. Gallarinapaq Abacutmanta parlarina. Payqa mayta munarqa sahara ruwaykuna tukukunayantaña. Hinapis Diospi atinikuspa nerqa. Allinta khawasaq imaynatachus huk llaqta khawaqpaq churasqa soldado sayananpis khawashan ahinata nispa. Apóstol Pablopis hap'isqan ruwanata tukuyaytaña munarqa. Hinapis sumaq willaykunata pacienciawan willarqa. Kunanqa huk qhari warmimantañataq parlarina. Paykunaqa Galat escuelaman risqanku. Chanta maypichus pisi testigosya tiyan. Chayman chay suyuman kachasqanku. Chay suyupiqa casi tukuy runas mana Jesuspi creerqankuchu. Chayrayku pisi runasya Bibliamanta uyariyta munaq kanku. Galat escuelamanta compañeros ninkuri wasuyusmanta k'achas karqanku. Wasuyusman kachasqa karqanku. Paykunataq askha runasta bautizanankupaq yanapasqankumanta mayta parlaq kanku. Hinapis chay qhari warmiqa pacienciawan predikayarqankupuni. Allinata pusaq watasta predikasankutawan huk estudiota bautizakurqa. Paykunata mayta kusikurqanku. Imatataq paykunamanta Abacutmanta, Pablomanta ima yachakusunman. Pacienciayuq kayta paykunaqa Diosmanta hap'isqanku runasta mana khayakuspa
ruayarqankupuni Jehová Diosta pacienciawan llank'asqankuta bendecerqa. Chayrayku pikunachus creyinekta paciencia nektataq Diospa nisqanta herenciata hina hap'arqanku chaykuna ahina ruana. Tapuy kayskay pasajospaqnin pikunamantataq pacienciawan kayta yachakusuma. Pikunamantataq. Ami? Apaku Pablo manta paciencia y paykunaga Dios manta estaban con paciencia, han tenido paciencia pero han seguido predicando las buenas, lo que la Jehová estaban predicando, con paciencia en esperar. Eso. Bien, Ami. Chay qhariwarmi mantari imatapas ni sum. Icha imatashi yachakullasqanchiktaña, chay qhariwarmiman. Galasmanta nin kachaskarqan lugarman. Chaypi estudios kallasqankuchu, ñawparillasqankuchu. Imatas wananku kasqa paykuna. Hermanunchis, ¿eh? Chay galat hermanos pi chay unaqa entonces payunata kachanku lugarmanti pero kay parejita kachasqanku lugar maypichus mana yachikuy munaqchu kanku mawiyarimunaqchu kanku chay lugar entonces payunaqa predicanku wiyanku entonces mana tarikunkuchu mana estudios kanchu o sea yachakuqkuna mana kanchu entonces pusaq watamanta uqsitu tarikusanku chayta may kusiykarqa pero waqkuna paykuna paypa chay escuelamanta kacharanku waq lugarespi chaykunaqa waq lugarman kacharanku chaypiqa ashka bautizakurqanku chay hermanos pero ma chaywanpas paykuna chayman qhawanakunkuchu no paykunaqa pacienciawan suyarqanku tarikupi suyariqta Jehovátaqri hinata paykunata bendicen noqanchik chayman yachakunchik noqanchik pacienciawan llank'anayanchikpuni tiyan willanayanchikpuni tiyan ama desanimakunachu tiyan si noqanchik mana uqta apanchik pawchichiq chayqa entonces Jehová bendeciwasun eso kallpakusqanchikta chay astawan vale. Eso. Chay tarpuq sunapi yuyananchik tiyanchari, chay yuyaynimichispa kaychani. Manchay ratuchu puqanqaychari, suyananchikta. Wale pacha suma. Sinchi creyniyuq kanani, pasaq 15 laysunchik. Imatachus wiyasqanchik chaqapuni kasqanta creenchik. Chayrayku tukuy runasman willamuyta munanchik. Chantapis Jehová Diospa nisqasnin juntakunanta sut'i yachanchik. Biblia nisqasninqa kay tiempopiña juntakushan. Askha runastan Biblia nisqanta kasukuspa aswan sumaqta kawsakushanku. Chay tukuy imasta rikuspaqa Diospa gobiernomanta astawan willamuyta munanchik. Pasaq 15 manta tapuy imaraykutaq creyniyuq kay predicayta munanallapaqpuni yanapawanchik. Hermananchis Alejandrina. Imaraychikqa kasqanta creenchik chayrayku tukuy runasmi willamunchik chantapis nin Jehová Dios nisqanta hunt'akunanta suyashanchik aswanpis nin runas Bibliata yachakusqankuman nisqa aswan sumaq kusis kawsakusqankuraywi. Eso, chay imasayku, wale pacha. Pasaq 16 laysunchikuna. Jehová Dios piwan Jesús piwan creenchik. Jehová Diosqa imatachus willamunanchikta niwanchik. Wawan Jesusta gobiernompi presidente hina kashan. Jehová Dios ninchikqa ima yakipi kaqtinchikpis hallq'awasun kay pachawasunta. Payqa wawan Jesusman tukuy atiyta warqa. Jesusta chay atiwan predicacionta cielomanta pacha ñawpaqman apashan. Noqanchikta chayta sut'ita yachanchik. Kay pasaqopaq iskay ñawpaq kaqta tapunapaq leerina Salmo 46, 1 al 13.
Norma leeripasunchis. Salmo 46, 1 al 3. Norma leeripaiku. Salmo 46, 1 al 3. Dios nincheja, harka kunawanchejpa, kalpanchejta, putiniwan mana allin kashaqtinchej, usqayta yanapawanchej. Chayrayku mana manchachikunanchejchu, kay hallp'a itakuqtinpis mana mama qocha ukhuman urqus chinkaykuqtinpis, mama qocha yakuspis phiñakuspa qolchonqeyaqtinpis, phiñakuyninwan urqus karkatiptinkupis mana manchachikunanchejchu. Vale, pacha Norma. Gracias, sumasta. Leikunki. Difícil wakin palabritas leinar, ¿cachale? Pero kalpachaksaymanta agradecer tu Norma. Suma, tapuy entonces kay pasajopas ñawpas kahnin, kay Salmo 46, 1 al 3 nisqamajina, imaynatata Jehová Diospi crey, predicayta munanapas yanapawanch. ¿Sabe? Ari primera página y achante que Jehová ni haik hasta le wasunchu. Vale, sabe, cosa. Pita ya paikuri manchayma. ¿Soy? Jehová nos va a dar valor, no vamos a estar solos, sino Jehová nos va a ayudar a no tener miedo. Eso. Chay texto pinin hinaychane. Karkatejtimpis, holchuleajtimpis, kicharikojtimpis, imapas. ¿Chane? Iskay gahtapu iniwanche, imaynata Jesús pi crey yanapawanche. Noemi. Jehová Dios da, Jesús da, tukuyatita gorga. Charaybu Jesús ta cielo manta pacha, predicación ga atiniwa ñawpaj mangapash. Y no ganches chaita sutita yachanchi. Charaybu y ninchiga sinchiyasa. Es manayat manchikunche. ¿Chane? Vale, párrafo 17 ta kuna la esuncho. Creenio kastanche raiku mana iskairayanchechu Jehová Dios ruwa askanche chekta bendici namanta wakin kutega tukunapa hina bendiciwancha manta parlarina casi todos wanchairi publicaciones mesawan predicaskanche raiku ascarunas Dios manta yachakushanku noviembre del 2014 Guatamanta Zeinomanta uyayninchik nin Universidad Villachaco Sipasqa, Jehová testigos nimanta kalqayta munaspa, salón ninchayta mas asqa. Nita tarisqachu. Hinapis usemanaman Universidad yapitaq publicaciones niyuq mesata rikusqa. Ahinapi testigosman kalqayta atisqa. Kayqa aswan qhipaman bautizakurqa. Kunanta precursora regular kashan. Chay hina uyaykunata uyarayqa
predicaita yapajpuni yanapawanche. Imastinchus preparachiwanche askar runasraq Diospa gobiernomanta uyarita munasqankuta. Tapuy párrafo 17 pa imaraykuta predicanallanche puni kasqa. Imarayku imataq razones. Hermanay Adela. Creiniyuq kasqanchiqrayku mana iskarayanchiqchu. Jehová Dios ruwasqanchiqta bendicionanmanta wakin kutiqa t'ukunapaq hina bendiciwanchiq. Vale, hermanay Adela. Margot. Ari, entonces si Jehová Dios bendece en kai suartasmita predicación pi y chaita rikuchiwanchi kai experiencia, ¿no? Kai ujo sipa munarga que ganampa kai Jehová testigos manta, pero mana taringachu salón tani más kawan pero mana, pero paga kawanku kai caritos tani kai publicaciones hermanos sayanku kai espi y paga kastamu kai Hakaiman y tukuy mata necesitan hermanitos gonga y kai si pasta aswan que paman bautiza corgani y precursora regular kai entonces kai bendición mana ya checho Jehová Dios no sabemos no Jehová Dios pero bendice esta obra chairaiku mana istayananche kian sino pacienciawan ronanche kian uyanampa kai gobierno Dios. Eso. Chayrayku qhipan subtítulo niwanchik mana sayk'uspa predicanallapuni niwanchik. Párrafo 18 kunalasunchik. Jehová Diosqa ufechata churaña gobiernomanta wiyayta tukunanchikpa. No es tiemponmanta wataymanta parlarina. Jehová Diosqa chay kutipi maychus tiempompi nisqanta hunt'arqa. Payqa hatun para qallarinanpa 120 watas faltasaqtinña runasta chinkachinanta uyarqa. Aswan qhipatataq Noeman arcata ruwananta nirqa. Noetaq 40 chayri 50 watasta mana sayk'uspa trabajarqa. Payqa runas mana uyariqtinkupis predicayarqapuni. Chayta ruwarqa Jehová Dios animalesta arcaman qhatiykunanta ninankama. Chayta Jehová Diosqa maychus tiempopi arca punkunta wisk'aykurqa. Tapuy párrafo 18 pa mayk'aqkamata Diospa gobiernomanta willasunchik. Norma. Mayk'aqchus Jehová Dios ninqa kaykamalla nin chaykama predicakunqa nin fecha churasqaña. Eso, vale, Norma. Suti bachicharé, no ganches mana yachanchis, pero chaykama kan. Vale, párrafo 19 kunalasunchik. Tumpamantawan Jehová Diosqa sumaq willaykunata willayta tukusqanchikta niwasun. Chanta Satanaspa saqra mundonta chinkachinqa, musuq mundotata sayarichinqa. Chaypita Diospa kasukuq runasyaña kawsanqanku. Chay tiempo chayamunankamaqa Noé hina Habacuc hina Diospa waq kamachisnin hinata wiyanayapuni. Chay llank'ayta kawsayninchikpi ñawpaqman churana. Pacienciayuqtaq kana. Chantapis Jehová Diospi nisqanninpiwan sinchita creena. Gracias, Orlando. Le pasaykumanta párrafo. Párrafo 19, tapuynin imataq tumpamantawan kan. Imataq tumpamantawan kan. Zoe. Jehová Dios suma wiñak punanta wiyayta tukus kaycha tanya
Niwasunch. Gracias, Sol. Familia Ledesma. Ahí te tumpaya paispa, entonces que sutin chavanchis que tukuka postin kamata el gobierno gallarikusti chaypi manaña nin piñaruna son suman causa con anguch manachaiga piskunach varios ahlanga causa con angupa paigunalla causa con ganguni. Entonces chaykama y matas wananch tiane. Abakuk hina, Noé hina, y matas wananch. Permanentes Domitila. Hasta que kamallaña ni nawanchik Jehová ni nawanchik kama mana saykuspa willanallanchik punitia. Eso. Charay, como una tarde, music suite, predicación. Chanta lunes, martes, tricharé. Sábado, mana más que tiempo tacho ni cantacho, pero pisicito ya tabes, huillazón, tricharé. Eso, suma pacha. Kuna, yuyari kuna pachtapo y capuanchiki, satapo y sitio. Ñawpajkaq tapuynin, imaynata predicación ta ñawpaj manchuray yanapawanchik. Noemi. Jehová predicación ta ñawpaj manchurananchik tiyan kay mundo ruwasqaqnintawan mana distrachikunanchikchu tiyan. Astawanpik runa hap'ik pescadores kanakuqa sumaqta kay pachakunanchik tiyan. Y Jehová Dios ta chaypaj ruwanapaj hasta yanapasta goanchik internet, celular, publicaciones, videos, broadcasting. Eso, gracias Noemi. Es que gasta pinin y maraikuta predicanapa yachachinapaj pis paciencia kananchikti. Margot. Yuyarinanchik tiyan kay runa llankanku hallpata kiki tal pues runa chakra poconanta pacienciawan suyaku ajinayatata noganchikpi pacienciawan predicanallapuni tiyan kay runaqa suyanku kay frutosta noganchik bendición Dios linchikmanta suyakun porque pay hace crecer a las personas. Tochaita no ganche suyakunanche tiyan y vamos a tener éxito. Entonces, paciencia, mana, no debemos perder la paciencia al predicar ni dejar de predicar. Eso, gracias Margot. Quinza kanin y maraikuta predicanallapajpuni sinchi creenios kananchtia. ¿Sabe? Y maraikuchos si creímos sin que ya son hasta unas runasta huyarita. Eso, gracias Ajina icharé. Entonces chay sutita yachanche y matacho ruana casa. Mana musaspa ni manas. Hermana Eva. Vale, pacha. Entonces, ajina echaré. Chaita ruaspa paciencia kasunch, creenios kasunch, manat maxinchis sakasunju. Chayllapi echaré. Hasta hoy ya sumpuni. Jehová Dios. Vale, sumasta kutichimarganin, ajina ya tapuni zuais, kuna uktakita, takirisunch, 75 taki. Chanda tukuchana permanunch zene ukmañakuita ruapuasunch.
Ya, mañana kusunch Jehová Dios ninchikmanta, ya. Tataygu Jehová que ratupiko miakamoyku may agradecesqapuni qanman imaqtinchus mayta yachakuyku qanmanta, may k'acha kasqaymanta, may khuyakuyniyuq kasqaymanta, chantapish kunan tiempo, runa masinigu mastawan willamunaygumanta, sumaq kallpachawaygu, yuyarichiwaygu, chay yawanpaqta ruwanayguta. Qan yachanki maykaq kamachus willanayu kasqanta, nuqayutas sonqochawaygu, sinchi sayasqa kanaygupaq, imaynachu hullankaq runa suyakun ajinata. Jehová siempre nuqaykuta Espíritu Santita takirimaygu, qan chay yachanki imapichus astawan kallpachakunaygupaq, chayman hina sumaqta kallpachaskanayupaq. Astawan munaygu yachiwaygu imayatachus runa masiygu uyarinawaygupaq, telefonunayta parlarinayupaq, chaypaq kallpaquriwaygu. Kunanqa yachakusqayguman hina kawsakusqaygu, chaytataq mañarikuygu waway Jesuspaq sutinpi. Amén. Amén. Buen día, Imenaya. Hola, Hecho. Hermana Eva, Imenaya.